Bafowethu uyazi lapha ngithelelekile lapha ku TikTok yazi kukhona lapha intombazana samfana ubani umfowabo Mchunu ayikho bafowethu lapha angiyithandanga le nto ngoba angeke nginxenxe umuntu ngithi mina akangilokhuzana akangidumise engadumile hawu udume ngani lo muntu ufuna ngimdumise mina ngimdumise mina mangabuza nje ubani omazi akekho omazi yabona manje mayethi mina ngimfonela ngamtshela ukuthi akadlala ingoma zakhe ingoma kusho ukuthi uyizwile ingoma yami thina amandla ubengeke lande ingoma zakhe ulalele emasidi ulalele emasidi ake ngivele ngayo hayi kunjalo manje le nto le isukile le dusha lelo kwaMchunu okanye idusha noma insizwa leyana ngoba ngihlale ngimbone efaka iduku nje la mina ngimazela khona wasethi ke mina ngikade ngimcela wasethi uphongola likhi igagu yini lento esiyenzayo akubona ugagu lo besibenzayo uyaguba ungayenza wena lento awuyenze nje mfowethu wena mfowethu mfoka lokhunjana wena mfoka Mchunu angimazi akusufona noma usisi belula lento umuntu uma ungamuzwa kahle thatha isiginci ushona esitulo ya mawuzwa kunjani ubona khona ukuthi kunephutha yena angalenzi angenzi kahle njalo ya mawukuthi ubugaga akubona uphongolo kusho ukuthi aveze ubakhe sibone ke mhlambe noma mayengiqhathanisa mina ungangiqhathanisi mina nengane yakho eminye imizi ukuthi ngicabanga mhlambe uzoculisa kwayo angeke ngicule nje ngomgqomeni mina yabona wama angeke futhi ngicule mina njengosicili yabona ohale kwadla mina emsika angikwazi ukucula nje mina njengolento kosigabisi abaculi ngikhuluma ngabaculi uyabona omdumaza ngicule njengabo uyabona nginami ngizocula ngeyami indlela njengoshoba bafowethu ngicabanga ukuthi loyo nje kade esephambuka esehema mawukuthi mhlambe bonthi igaga liko wayesedalula kabanye abaculi ngicabanga ukuthi banomlando omkhulu lapha endimini obugaga bukho kanjani umuntu ofana naloyo uyabona so yiloko bafowethu ngicabanga ukuthi ngacacisa ngalesikhathi sesihembe ke bafowethu Japan Japan ufuna le Japan futhi sabina